Yes, nk'uko bisanzwe tuje muri update z'amakuru makuru akomeje kugenda agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero tugiye kugarukaho, tujye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigarukwa hano ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amagingo aya ngaya turi ku gicamunsi cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Makuru akomeje kugenda agarukwaho hano neza ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni mu karere ka Rubavu. Biravugwa ko abawazalendo bamanutse bakaza ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari barimo gukozanyaho n'ingabo za M23. Magingo aya ngaya rero bikomeje kugenda byemezwa ko hari abaje kuza kuhasiga ubuzima, aho byakomeje kugenda byemezwa ko hari abawazalendo bari bambaye civil nk'uko namwe rero mwagiye mubibona kuri screen zanyu. Bivugwa ko rero aba bawazalendo bari bambaye civil bo icyo bashaka kwari kwinjira muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko baza gutahurwa n'abasirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23. Biravugwa ko rero urusaku rw'ibiturika byatangiye kumvikana, ubwo abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bari bavumbuye abawazalendo bari bashatse kwinjira muri uyu mujyi wa Goma bwihishwa, ndetse binavugwa ko bari bagiye kwinjirayo mu buryo bwa maneko. Biravugwa ko rero igitero cyahise kiza kigabwe n'abasirikare ku ruhande rwa FARDC baje kuba bakiza bagenzi babo b'abawazalendo bari baje gufatirwa rero hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Birumvikana ni hafi neza n'uyu mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikomeje no kugenda bivugwa ko ubw'abawazalendo bari babonye ko bafashwe. Abandi bawazalendo rero bari bambaye imyenda ya gisirikare, bakaba rero bahise basa naho basubira inyuma, ariko mu gusubira inyuma birangira bisanze ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragaza neza ko nubwo bari basubiye inyuma, ariko batari bazi icyerekezo barimo barerekezamo, dore ko bari barimo kugenda baraswaho n'ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Biravugwa ko rero abawazalendo bari bambaye imyenda ya teni. Batatu muri bo rero baje kuba baraswa nk'uko mwabibonye kuri screen zanyu, ukaba bari kugenda baterurwa na bagenzi babo. Bivuze ko rero igitero cyaje ari nk'umusada, cyaje kigabwe n'ingabo za FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko rero ubwo bageraga hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, neza hafi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habayeho kurasana ndetse byamaze igihe kingana n'iminota 40. Ruhanganye rero cyangwa se bahanganye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero tubikesha Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yatangaje ko ku mpande zombi hari abaje gukomereka, ariko cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakaba rero baje gukomereka, ndetse hari n'abaje kuza guhasiga ubuzima, ariko imibare y'abaje kuhasiga ubuzima ndetse n'abakomeretse ku mpande zombi rero ikaba itaramenyekana. Kugeza amagingo aya ngaya rero ubwo twakoraga iyi nkuru, imirwano ikaba yari isa naho irimo irahoshora hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, ariko nanone bikaba bikomeje kugenda bigarukaho amagingo aya ngaya ko noneho ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abohereje Sukhoi 35 ndetse na drones zikomeje kugenda zizenguruka hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Benshi rero bakomeje kugenda bemeza ko mu gihe izi ndege zishobora kuza kurasa muri uyu mujyi wa Goma, ibintu bishobora kuza guhita bihindura isura. Abaturage basanzwe bakorera ibikorwa bigiye bitandukanye hano muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, baba bahatuye, abakorera ubucuruzi ndetse n'utundi tuzi tugiye dutandukanye, kugeza amagingo aya ngaya bakomeje kugenda bagira ubwoba cyane, dore ko batekereza ko isaha ku isaha izi ndege zishobora kuza kurasa muri uyu mujyi wa Goma,
ibintu bishobora kuza kuba byaba bibi cyane, hakabera komba y'imirwano ikomeye cyane. Magingo aya ngaya rero hari amakuru akomeje kugenda yemeza ko bamwe mu baturage basanzwe rero bakora ibikorwa bitandukanye n'abatuye hano muri uyu mujyi wa Goma, batangiye kugenda rero bahunga bagana muri Kivu y'Amajyepfo, birumvikana bagiye mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Biravugwa ko rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikintu bashaka ari ukubohoza uyu mujyi wa Goma ndetse byanarimba bagafata mpiri abasirikare b'umutwe wa M23. Kikaba rero aricyo cyifuzo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru ni menshi, tugiye kunyarukira muri teritwari ya Walungu, tunyarukire muri Walikale, tunyarukire muri za Fizi. Aha hose ni hamwe mu hakomeje kugenda habera imirwano, ariko nanone amakuru yacu turi buze kuza kuyasoreza hano neza neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Naho harimo harumvikana ibiturika biremereye, ni mu gihe hari hamaze umunsi wose hano muri Uvira hari imyigaragambyo yagaragazaga ko Wazalendo batishimiye ko General Kasita yaza kuyobora ingabo hano muri Uvira. Byose tugiye kuza kubirambura hamwe muri izi paje z'aya makuru. Mbere yuko rero tubigarukaho ku buryo burambuye, reka tubanze tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi, kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ugiye no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byose bishime ibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero makuru yacu tuyakomereze hano muri teritwari ya Walungu. Iyi teritwari ya Walungu kuri kino gicamunsi cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'2025 harimo harumvikana imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero simusiga ku ngabo z'umutwe wa M23 hano muri Walungu. Biravuga ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bamaze kubona ko ibyabo biri kugenda bihindura isura, imirwano yafashe indi ntera. Biravuga ko rero bari kugenda bakuramo akabo karenge hano muri iyi teritwari ya Walungu. Igice kinini cyane nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse nk'uko tubikesha Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba batangaje ko rero igice kinini cya Walungu, cy'iyi teritwari ya Walungu, kirimo kirakontororwa n'ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Reka turebere rero bikomeje kugenda bigarukaho hano muri Uvira nyuma y'uko abasirikare ba Wazalendo bahakanye ko uyu General Kasita woherejwe n'ingabo cyangwa se woherejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hano Uvira kuyobora ingabo, bahakanye ko atabayobora bitewe n'ubugambanyi basanzwe bamuziho, dore ko ashyirwa mu majwi nk'umwe mu bagize uruhare rwo kuba M23 yaraje gufata tumwe mu duce tugiye dutandukanye rero hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu General Kasita bikaba bikomeje kugenda bigaruka ko yahungishirijwe mu gihugu cy'u Burundi, ari nayo mpamvu rero hano muri Uvira hakomeje kugenda hasa naho hagaruka ituze. Magingo aya ngaya rero biravugwa ko imirwano igikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nko mu birometero bigera muri 5 uturutse hano Uvira hari kumvikana ibiturika biremereye. Bivuga ko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gisatira ingabo z'umutwe wa M23 ndetse ari nako zigenda zisubizwa inyuma. Update z'amakuru yarakomeje kugenda agaruka kuri kino gicamunsi cyo kuri tariki ya 12 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'2025 yarayo ngo gusa
gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi by'inkuru iby'intambara ikomeje kugenda ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagenda tuba updating gatanu ku gatanu ko turi bugende tubona amakuru, turagenda tuyabaha gatanu kuri gatanu. Reka tugusabe rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu wibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, ibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.